안녕하세요. 연세 레벨 3-2 nauta grammar တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် grammar က ula kaba အဓိပ္ပာယ်ကမှားဆိုးလို့အရှင်ဘက်ရော quality ဘက်ရောနှစ်ခုလုံးသုံးပါတယ်အသက်ပိုင်း ukaba အသက်မပိုင်း la kaba သူကတစ်ခုခုဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အချိန်ဒီမှာသုံးပါတယ် ula kaba အဓိပ္ပာယ်ကမှားဆိုးလို့လွယ်ပါတယ်အသုံးတော့များတယ်ပေါ့နော်နမူနာလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဂူဒူရုရှင်းမျိုးဘာရီအဖုကဘာအွန်တုံဝါရုရှင်းတော့တာဂူဒူရုရှင်းမျိုးဘာရီအဖုကဘာအွန်တုံဝါရုရှင်းတော့တာဂူဒူရာရှုဖနပေါ့နော်ဖနရှုဖနဆိုရင်ခြေထောက်နာမှာဆိုလို့အာကစားဖနစီးခဲ့တယ်ဂူဒူကရှုဖနအဖုရာက quality ဘက်မှာအသက်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့လာကာပါအဖုကဘာအွန်တုံဝါရုရှင်းတော့တာဂူဒူရုရှင်းမျိုးဘာရီအဖုကဘာအွန်တုံဝါရုရှင်းတော့တာရှုဖနစီရင်ခြေထောက်နာမှာဆိုလို့အာကစားဖနစီးခဲ့တယ်ဝဲရှိကနေနုကျူကဘာထရှိရုထတာဝဲရှိကနေနုကျူကဘာထရှိရုထတာအစည်းအဝေးချိန်နောက်ကျမှာဆိုလို့တက္ကစီစီးခဲ့တယ်နေတာနောက်ကျသည် quality ဘက်မှာအသက်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ဥကပါနုကျူကဘာထရှိရုထတာနောက်တစ်ခုကဘီကအိုကဘာဥဆန်ကိုခါကြီးကိုဝတ်တာဘီကအိုကဘာဥဆန်နုခါကြီးကိုဝတ်တာမိုးရွာမှာဆိုလို့ထီယူလာခဲ့တယ်အိုရာလာသည်အရှင်ဘက်မှာအသက်မပါတယ်ကြောင့်မလို့လာကပါဘီကအိုကဘာဥဆန်နုခါကြီးကိုဝတ်တာမိုးရွာမှာဆိုလို့ထီယူလာခဲ့တယ်친구가 우리 집을 못 찾을까 봐 마증은 나갔다 친구가 우리 집을 못 찾을까 봐 마증은 나갔다 등에증가 가로인고 샤마 뛰마 솔로 쪼보 ထွက်ခဲ့ 찾다 샤디 신바 바마 아따바 잠을 의까봐 찾을까 봐 마증은 나갔다 마증가 쪼래 보노 떼야고 ထွက်쪼래 키우 쪼래 알림이 표잖아 마증은 나갔다 친구가 우리 집을 못 찾을까 봐 마증은 나갔다 등에증가 가로인고 샤마 뛰마 솔로 쪼보 ထွက်ခဲ့ 누주가바 서류로 나왔습니다. 누주가바 서류로 나왔습니다. 나오자마 솔로 흘리면 탁해. 친구가 기분 나쁠까봐 조심스럽게 말했어요. 등에진 세소마 솔로 들이답이 사가 뼈게. 친구가 기분 나쁠까봐 조심스럽게 말했어요. 등에진가 세소마 솔로 들이답이 사가 뼈게. 너그가 시험에 떨어질까봐 밤새 공부했어요. 시험에 떨어질까봐 밤새 공부했어요. 사무에 짜마 소로 냐롱 살리라게 밤새 냐롱 봐봐노 떨어지라 아따마 맞아므로 라까봐 떨어질까봐 밤새 공부했어요 시험에 떨어질까봐 밤새 공부했어요 사무에 짜마 소로 냐롱 살리라게 버스를 놓칠까봐 뛰어갔어요 버스칼름 마소로 비도하게 놓치라가 아따마 바래 잠으로 라까봐 또 말해 놓칠까봐 뛰어갔어요 버스를 놓칠까봐 뛰어갔어요. 그가 부모님이 고정하실까봐 늦게까지 밖에 안 있었어요. 부모님이 고정하실까봐 늦게까지 밖에 안 있었어요. 부모님이 고정하실까봐 늦게까지 밖에 안 있었어요. 미와리 소위 마스로 냐나리 입에만 만니게부 고정하라마 부모님 필요자므로 시가하라 보나 없는도 부모님이 고정하실까봐 늦게까지 밖에 아니었어요. 미발이 소리만 소로 냐나리 입에만 만니게부 이런 언니속 변지하면서 울라까봐 대비가 마소로 아신바요 퀄리티바요 동말에 답바이 우까봐 동이 답바이 라까봐 동말 아치니 두고 필라마 소로 소인의 치니마 동말에 나래 메뉴 써봐요. 여기까지입니다. 도움이 되면 좋겠습니다. 나드라마 변해 두자봐요.